Yes, none kandi reka mbasuhuze mbifuriza kugira ibe byiza, mbifuriza kugira impagarike n'ubugingo nshuti bakunze mugenda babana natwe 5 munyemere muri izi nkuru ngiye guruka ku nkuru ebyiri gusa ariko ziraza kuba zifite aho zihuriye n'intambara yo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyambere ndakubwira ko Amerika yishije gutanga umusanzu mu gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amerika bitebyaye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndaje tubirebe gato. Ndaza no kubwira ko kandi abatuye Kinshasa bagaburirwaga nyine na Kivu batangiye kumva ingaruka azabyo. Wakibaza ngo ese byagenze bite? Ubwo ngubwo nibyo tujya kurebaho. Ikintu tukubwira we ni ukanda subscribe amarwi kandi ubundi amakuru ukajya uyabona neza cyane gatano kuri gatano. Reka twihutire rero kuwa kane tariki 3 z'ukwezi kwa Mata, witwa Masadi Bulo, umujyanama mukuru wa perezida wa Amerika Donald Trump ku bibazo bya Afrika, yatangaje ko Amerika nyine ikomeje kwiyemeza kugira uruhare mu kurangiza amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC, nkuko nyine byatangajwe na presidansi ya Kongo. Uyu Masadi kandi uri mu ruzinduko mu karere kuva ku wa kane yaravuze ati turifuza amahoro arambye, yemeza ubusugire kandi bwa leta ya RDC mu gihe kandi dushyiraho urufatiro rw'ubukungu bw'akarere butera imbere. Ati rero mu mubano ufite amahirwe menshi kandi twishimiye umwanya wo kuganira mu nzira igana imbere ndetse ku bagenzi bacu hano i Kinshasa. Uyu Masadi kandi Bulo yakiriwe i Kinshasa na perezida nyakubahwa perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Kongo, aherekejwe kandi na madamu Colina Senda, umunyamabanga wa leta wungirije ushinzwe ibibazo bya Afrika, ndetse n'uwitwa Dan Dohman, umuyobozi w'inama y'umutekano w'igihugu ishinzwe Afrika. Ibiganiro kandi byibanze ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa RDC n'amahirwe y'ubukungu hagati y'ibihugu byombi bishaka ubufatanye bufatika. Masadi kandi yavuze kandi ku masezerano yerekeye amabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuza kugirana na M20 na Amerika. Ibyo nabyo ndaje mbikubwire ko nabonye Amerika yamaze kuba yashyiraho ikintu nakita imirongo ngenderwaho yo kuba baza gusinya amasezerano. Gusa Amerika nkwibutsa ko ndaza no kugaruka wenda ku masezerano ishaka kugirana na Ukraine n'ubwo ari kugenda apfa, nabyo ndaza kubigarukaho gato. Yavuze ati rero twasuzumye iki cyifuzo kandi nshimishijwe no kubamenyesha ko njye na perezida twumvikanye ku nzira iganisha ku iterambere ryayo. Ntegerezanyeje amatsiko gukorana na perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'itsinda ryo kugira ngo habeho umubano wimbitse ugirira akamaro abanyekongo ndetse n'abanyamerika. Dufite intego yo gushimangira ishoramari n'abikorera bo muri Amerika muri RDC, cyane cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kugira ngo nyine tugire uruhare mu iterambere ry'ibihugu byacu. Uyu yashimangiye ko amasosiyete ya Amerika kandi yiteguye gushinga imizi muri RDC mu rwego rwo kuzamura ubukungu bw'akarere k'ibiyaga bigari. Yavuze ati rero dukeneye umwuka worohereza nyine ubucuruzi kugira ngo tugere kuri iyo ntego. Ati mwizere ko ubucuruzi bw'abanyamerika bukorera mu mucyo, ati kandi bizamura ubukungu bwaha. Ubwo yavugaga n'abo muri Kongo. Ibi rero birimo ishoramari rya